Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silian sang puya Green Mizoram Day chu voin khan Mizoram puma thingphun la enkol zuyang uti thupui mangin man ani Governor Dr. Hari Babu Kambam Patian voin khan Ras Bhavana Power and Electricity le Central Water Commission Ministry of Jal Shakti hotute meeting ani pui Congress Party Minister Thin Pukes thanga chuan voin khan party atanga ban na MPCC President Pulal Sotan hen athelut President Rupari Murmu le Serbian President Alexander Vucic te chuan kumsom lo tur chungin rampani insum don ton hlut zong chu euro tu leding on khatling tura bituk anremti Green Mizoram Day chu voin khan Mizoram puma thingphun la enkol zuyang uti thupui mangin man ani Green Mizoram Day pol hian sarkar mi poimo ten thingtria kan phuna lar sab Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan Ras Bhavana thingtrek aphuna Green Mizoram Day pola thingphun tu te zong zong chungalom thu soi ani Kula tu zong zong te chu kumtin kumkhata thingtriak pakhatal emo ai tam phun je turin angen ngal ani heni Poland district sang hun manani a Aizawl chon Chief Minister Puzoram thanga hovin si phir konvenga hun man ni in sakor hmui to tlanga Chief Minister Puzoram thanga Forest Minister Puti Zelon tlonga le sarkar me poimo dangten thingtriak an phun ani Chief Minister chuan ramthang zela thingphun chu Ahmun na zira uluka poimo thua soya khopui chung le mishing che na naya phun le ram hnoi phun turte khan uluk atul thu soin en kol zui zel po ul sampha tur thua soi ani khovel pum boruak loin thak danglam le lum zel chu boipui thamani thu te hun rei lo te a mishing te tan turna na sajok athen the dona wangin mitinin an theina zon thewa man lak angai thua soi bok ani Forest Minister Puti Jalan tlonga chon Green Mizoram Day kumtena man chuan mu theira tha achu nge theinan thingphun te hi enko zuina mipuin mo phunna anlak tlan apoimo thule environment hum hal konga sarkar hmla na sang te chu hloting tur chuan mipui toyom na atul thua soi ani kangmei ven na konga district ti thate le Aizawl district hom chunga mekong sela khoti thaber te hna Chief Minister chon lomana hlana kangmei ven na konga district ti thaber chu lunglei district ni in Panhina Champha district ani a Pathumna Kolesip district ani village le vela kangmei ven na konga khoti thaber chu kebran ani a Panhina Samlukhai Pathumna Nodungleng ani hengba ka hian ramkang awareness clip video in simse ka Bethlehem North Branch KTP pakhatna ani Mizoram hundang te rolin voin khan lungleya po Green Mizoram Day chu puk puik centenary hall man ani a Dr. ke pachunga chon hewin man puin Mizoram thingle mau chu ven hima poimo ani ati Champhaya chuan borsa pujem zarin chanan man puin kumtina hun bipa ngai Green Mizoram Day man ani chu hlok thakati thule thingle mau le nungcha the mal konga in toy tharna ani awangin azong changkha ka hei hian natlanga chhuak cha jinga in una no le thona tha asiam thinani ati serchi pamhan na chuan borsa pinajuk kumar chuan Mizoram moi tak wong himreng tu le achunga chengmi pui te mamo tin reng phuthuk zel theinan ramngo te nungcha te luile tuina te hum hal atul ema chutiang lama than hal zer theinan Green Mizoram Day tangkai hle ani ati kolasi ba chon MLA pukelal dong lenan man puin ram leilung hausakna boruak thiang him le tuina te chu hluthiam poimo thule tu le fa te tan ram nom le chen ne tlak siam theinan heng leilung hausakna te hi hum hal zela tu thu soya ram changkanga pianga ram ngo le nung cha hum hal le thingphun konga mana sadaka anlak thin thu MLA chon soin Kolasip district chunga po Green Mizoram Day pola thingphun ba ka mani thanem ngai na ram hum halle thingphun warzel turun kal khom te fuyani mamida chuan mamid borsa puvial ram lenan hewni man puya plastic bol hlop pai mai lo turte thingkit mai lo turle tuina humal konga tana turin kal khom te acha ani longkai chuan borsa church lamek tu pu Abraham Berazi khite chuan lui tuile boruak te po thiang him tok lo thu soin sarang le plastic mi puin anmana sata wangin kanram leilungin atuar hlei a bol hole tui chepai film kholo wangin leilungin achiat phana sa hle bok ti soim metin te siam thaturin thei top so turin cha ani siha chuan MADCEM putia hlei siolo chuan thingchek phun chau nilovin ain ko zuilama rilru le tha sen angai to tak zetani ati up tuina te tam tur le sigle sa tinuam tura mala ki department pakhat emo pol pakhat chau emo kota omlova kanjawai mo phuna ni ti shia tharapoi mo ani ati Governor Dr. Hari Babu Kambam Patian voin khan Ras Bhavana Power and Electricity le Central Water Commission Ministry of Jal Shakti hotu te meeting nei puya
he meeting a hian Mizoram lui luang atanga kolphetha siam chho thei za dik tak aranglama zirchen dan tur soi ho ani meeting ka shwa tu governor Dr. Hari Babu Kamampati chuan Mizoram kolphetha siam chho chungchanga Prime Minister mu to thu soya Prime Minister in hemi chungchang hi thataka along ai thak thu sein hunram chang masa PNE 10 Prime Minister office presentation and pek aloram ti sak thu soya governor chu Mizoram sarkar in PMO wa presentation and pek main kolphetha anthar so the za chiangzo ka zirchen ngai ti a survey and investigation hi CWC le PNE 10 an nei to angin statistics nei angai ni a thu soya statistics in angkhat le rin tlak aranglama nei ani theinan CWC le PNE te chu information an nei angte in petona thokho turina cha a presentation atana proposal siamani donin Central Electricity Authority of India te ne na soihona nei masak ba ka an ngai dan te lak masak po tha ati thu soi ani Congress party ya minister thin PKS thanga chuan Vein Khan party tanga banna MPCC president pulal sota hne na atheluta arwal hian party a shwai dang then khatin banna an thelut bok PKS thanga hian Congress atanga ban chan point sari atalanga athujek zinga an president pulal sota chu minister in line luang mola PKS thanga chenena sarkar motorin driver le PSO shwain ama ngein cheng no samni panga a hon ti aziak tel PKS thanga hian pulal sota chu mani thiang hlim anga in chua tuma midang le PSC rabe tuma apua hebaka hian MPCC president pulal than hola ban na tura na sataka mala a pulal sota chu apua signature campaign te hoi hotin pulal sota hian MPCC president ani theinan pulal than hola chu na sataka abe nuwa atram zo main Congress mangai wangin abang tanin atalang bok aban chan thong thong zinga PKS thanga hian pulal sota hian Congress dan palzamin mani du dana dan kala rorel ni thu te ziak tela ADCC thiata PSC thiat le in ama thune na in pechopin nomination committee member arwat aziak bok abana thelu rol hen MPCC secretary pani R Vanal rotale 7 tha chong thu MPCC state organizer pani silal munle ne zadilal fingale Congress chalai EM le block president pakhatin ban an thelu tel ani Mizoram Pradesh Congress Committee chung ko boina hi kumin April somni pakhata MPCC treasurer Puzaudin Tluanga ani na aban snatrin tlang theta pon ani a hemenu hian party president John Main Khat Khan thalai president nilai Dr. Ramlo Somachu Congress treasurer arwata hemenu hian Congress president Pulal Sota John Juni Khat Khan PSC din thar anga wangin PSC omlai mek chu ati top ani Chanchinthar he kaswani Aizawl tanga puan ani Higher and Technical Education Minister Dr. Al Thanglenan government longkai college atlo college din huna enfi abaka thoktu tenen college masona tur sang an soi ho Minister hi Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Puis Biak Zawa LADC Executive Member Pusi Shangching le party shruai tu ten troi oma government longkai college principal PJS Fanchun Hovin thoktu ten lodong sungin andin mun anmamole harsanate ahnen ahina lo thena Minister Chon College Munma Fangkolin PMJVK atanga College Auditorium sakmek chu NFA GLTC thoktu tenen college ti changtuna tur sang an soi ho ngal ani Minister Chon Mizoram zena in ma so na zina munma le man ruate ti changtuna ni theinan sarkarin the top swa mala in zina lama sarkar sum sen po atam hle ti asoya GLTC apo PMJVK atangin auditorium sakmek ni in scheme sang atangin masona tur project dang ruam manna po kalpui mek ani thuasoya thoktu in dailona phusuk turin narok enge mozat no khana turpo boipui mek ani thuasoi ani Irrigation and Water Resources Minister Pusil Rin Sangan Vein Khan PMKSY Harkhet Kopani Sangni Sompukwa Somni Kaltlanga Cheng Webel Sani No Somnga Palile Singthum Sang Senga Ruaman Zawpui Groundwater Irrigation Project to South Vanlai Phaya Hong Pusil Rin Sangan Chon Zawpui Project Tiam Hian IWRD Chuan PMKSY scheme kaltangin Mizoram mun changchanga groundwater irrigation project sam pathumai roman thu soya kono thoktu te mason zena tura Mizoram sarkar malakna kalmek te chungchang soin Minister to Mizoram tan collective farming policy duang mek thu soi bok ani President Draupadi Murmu le Serbian President Alexander Vučić te chuan kumsom lom tur chungin rampan hin sum don ton lutzong chu euro tlurading on khatling tura bituk anremti nimin khan president pan hi te hi Belgrade anin koma tundin man India le Serbia in sum don ton lutzong hi euro makta do sum somni ni in hemi tang hin nasa taka mason anrel ani president Murmu hi ni thum cham turin Serbia hi nilani khan athlenga voina Serbia chu sanin India apan le ngal ani
Chanchinthar serti topna na tlang pui Green Mizoram Day chu Vein Khan Mizoram puma thingphun la enkol zeng uti thu pui mangin man ani Governor Dr. Hari Babu Kamampatian Vein Khan Ras Bhavana Power and Electricity le Central Water Commission Ministry of Jal Shakti ho tu te meeting ani pui Congress Party Minister Chin Pukes thanga chuan Vein Khan Party tanga ban na MPCC President Pulal Sotan hen a thelut President Draupadi Murmu le Serbian President Alexander Vučić te chuan kumsom lo tur chungin rampani sum don ton na hlut zong chu euro tu reding on khatling tur bituk an remti ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani